In 1980, the ZANU-PF government, led by the then Prime Minister, Mr. Robert Mugabe, committed a genocide against ZAPU leaders, its members, and the general people of Matabeleland and the Middle, otherwise what is known as Pagas. The current president, Mr. Emmerson Mnangagwa, is accused of being the perpetrator. He was the state security minister, which was responsible for intelligence. Most of the intelligence gathered then was doctored or was outrightly false to paint a narrative that ZAPU had dissidents. Mr. Mnangagwa has started a program which he claims that it will redress or address the Kukurawundu genocide. The program is to be led by the chiefs of the affected regions, that is Matabeleland and the Midlands. Mr. Mnangagwa has deliberately left out the Midlands region, ostensibly for two reasons. Firstly, due to the fear that this will expose the ethnicity nature of the genocide. Secondly, because he comes from the Midlands region himself. ZAPU is currently in the process of seeking views from its members and from the affected regions. The following is a harrowing narration from the victims of the Kukurawundu genocide. The biggest questions in people's minds are, why is the process regionalized? Why are the ordinary Shona-speaking people from Mashonaland, Masvingo, Manicaland left out of this national process? Why there is no legal instrument passed by Parliament to guide the process? Why is the process personally supervised by Mnangagwa and some Shona leaders? For example, Chief Charumbia. What happened to the Chihambako and the Dumbuchena Commission reports? Ngoba igugronto yabe yasothatha umnawo amondlandela ngamuva besithi lilokuze ni distance kodwa but umntwana oka 99 wendla oka 59 kodwa babe bazomthatha bathola mina ngingikhaya bafika bambuza ukuthi lingaphi se-scouts la ngini ngathi mina kakho angikwazi ukuthi uphume wayanga bamlinda wazowabuya bamthatha bambulalela phetsheya kamanzi amnyama vele mina ngizwa buhlungu nxa bekhuluma ngegugronto lo Mnangagwa wabona ngafika ngapha vele ngamlahla ngesibhakeni. Bona abantu njalo sebethule namhla ilanga lethu elihle kakhulu elokuthi sibe lemibuzo ukwenzela ukuthi nxa sisala la sikhuluma into esiyaziyo. Anti kunjalo badala? Kuthiwa umbuso usukusela ngaphi? Ubaba uNkomo wayethena esikhiwa, the masses are the real sleepers of the struggle. Ama-masses ngobani? Ngoka nje abanye kudala kufunda thina la lifunde mina ngcono ngathola ngaze ngathi standard 6. Ngithi nesasingakho abantu abalwela ilizwe yizakhamizi. That's why ubaba uNkomo wathi the masses are the real sleepers of this struggle. Ilizwe lesilwela la abantu ababepheka ngabazali, abantu ababesilwa ngabantu ababo futhi thina lapha. So right ubaba uNkomo nangu upresident wethu njengoba ulandisile ukuthi iZAPU ikhona embusweni anti njalo badala anti phela ngizwe ibala elingihlabileyo lithi akula muntu ozabusa okwesibili ngaphandle kweZAPU. Ngiyakufisa futhi lamlo angeke kuyebusa umuntu ongazange lweli lizwe kulabantu abalweli ilizwe. Ilizwe leli lasungulwa yithi njengoba lizwe lasungulwa ubaba uNkomo. Ulizwe leli uze namhla sibe siyathaba sibona ubaba uNkomo namhlanje ukuthi ubaba uNkomo sibili wasitshela umuntu ozasala esikhokhela.
Siyakubongela lokho. Njalo lokho okukhulunywa ngokugugula wandivele amunye wathi ngixoxa ngambuza anti bazovusa labo abantu abababulalayo. Kanti maye bazakhuluma lo bani? Abazababuza nje uzaphendula uthini? Mina ngilo mza wami usekanduze liyamaza nje Makhaza onemanda apha ekhoneni abalahlelwa thuna liye bengu8 engangihlala kuye mfundo enemani mina lo. So right mama uzongitshela ukuthi uzongiqolisa uyamvusa Makhaza. Hayi lokho ngabe kuyavuma la zintona zwemukile lo ngabe siyabuyekela lokho. Uzaxolisa uthini umuntu ebulala umuntu ebuye kuyethi uzokuxolisa. Hawu bantu bakwethu uyabuza kuyabe kuthiwa. So kodwa khona sizabuza abadala babasikhokhela but ngenhliziyo zethu kazivume ngoba kubuhlungu okwenza umuntu ake ebulala abantu ebulala isalukazi nesingaka kumbe izalukazi nezizwa ngekebulala ngoba umza wami libone mina ngingaka ngangihlala kuye emzini wakhe engigcinile mfundo ngahamba ngalo lilizwe yena sekuye zobulala kambe wayengadula uphi umuntu engathwala uphi umbhobho njengoMakhaza vele sesikhulile laba nomkakhe unakadala lo sipare wakhe lo ngiwabayenza babulawa ukuthi ungigijimisa. So ke amazwi mahle siyabonga njalo khona lami ngiyakucabanga ukuthi vele kufanele ebuse lathi sifanele thina njengoba sathathelwa ilizwe kalibuyisele kubo bani kuthiwa ukurika kwaqalisa nini ngo-1980 anti kunjalo ukurobha kwaqalisa nini silobufakazi lami nginje lobufakazi ngoba amakhiwo bana abasilobhaya bathi kubonakale ama-ballot papers amaphepha labantu abavota ngawo egcwele kuChangane ethathwa ngumfula uChangane webhayibona futhi yibo babe monitor ama-elections lawo. So that means ukuthi bona kulobuqili so ubuqili babo lami umnangaka uthi sarojwa ngubani kuyazwisisa ngono sokusesetsho ukuthi yena umthengisi baby ngoba wayenza isivumelwano lamakhiwo basho kunjalo. So right ke kodwa still into emali salithina futhi sizahamba futhi siyemvotela sesitshela ukuthi ubuqili bayenziwa nguye lamakhiwo asibuze ni khona okukhulunywayo thina sathwala sanzima sizubuhlungu kakhulu ngoba silezinyalo khona sichaya ngabantwana abancane ngesikhathi segugura sisiyalaliswa egangeni sikatshwa sivula izigogo sikatshwa banye bethu besifa tshona segangeni lali chisa ujayiviswa kuthiwa uyiradio ngokwakho hlabela uzuthi ukuze ukubona lo ndlala ulambile tsho ukuxolisa lokho uxolisekayo bakithi abona nxa bengabuya ngabatshele enye indlela engabethusa sikhala ngezihlobo zethu zanyamalala baxolisane. Siyabonga sathola nzima. Hayi siyabonga kuqala ngibingelela esikutholileyo lapha namhla kungenile emakhanda okunye ngizweli bala ngegograwundi okuthi igograwundi bathi babuya bazoxolisa umuntu ofileyo umxolisa njani nxa umuntu efile uthi ngiyaxolisa nxa ubuyela umuntu hambe ungahamba ulanda umuntu uthi ngiyaxolisa kunzima kakhulu njalo kunye esikubonayo kuyasedlula ngoba mbambela pha ukhomisayo ekhuluma ngathi ukuthi ungena entweni ezinzima njengendlela akwakulwela khona ngakhona ilizwe kulento ezazilwela ukuthi silwela ukuthi lokuthi kwanamhlanje imithetho naleyana ilokhu ikhona esayilelayo manje kusimanga ukuthi asila lapho esiza esiqasha khona. So ma unkomo sevelile okanye ungola sesithapha sithi hayi ireport zafaka la sizwe ukuthi into le yabisihlukumeza singayipholisa ngani into nje ngathi iyasiphambanisa ngoba imithetho yakhona eminye yakhona wathi ungasakwazi ungaphendula umuntu uthini ukhuluma ngana awusakwazi ehle phume wona ulesaziya ukuthi kuleli lizwe kwalela lokhu kodwa kusasebenzi okwalelayo. Hayi ngiyabonga ngesikhathi izano
isenza ubudlangudlangu lapha nathi abanye zathi esikhona namayouth. So uyazi into ayenzakala lapha eDB la alwane lo ndoda uma engabuye ezokhulumela la kade sizamthengisa umfakazi labo gogo abanye abaqhamuka amaqolo beqhamukela lapha silezi hlahla ezinezako ezawayo umkhosikazi kulomkhosikazi oyisibonelo lapha esiloko esikhuluma ngayo namanje ukuthi kathi yena nalo ukuthi uzabuya ezosibuza njengoba kusenza kanto lezi wayengekho usiza mphendula nje uzabuza njani ngoba thina lofakazi begugura unde eyasichazi ngebihlahla ngezandla hayi ngesimbo mina nyake ngibone izihlahla zigejwa ngezimbo kodwa ke thina sasigebha ngezandla labo gogo la sibula ngaphuma impande laphana kumele lilandele linsari zize kuze ke umkhosikazi lo ngesandla bakithi. So ngokuthi undoda lwana onalo enduna yini umesima nje la awukwazi ugcoba amafutha ba uyatetema so ukuthi uvule umlomo nje ukhulume naye kwamangaza lokwakunto ngakufunda kakhulu kabi ndamadoda amangahambe lawo khonale besibizile ngesikhathi kuthiwa kufuneka izimali esingazazi ukuthi ngezani. So ngapha sibulawa indlala ngapha umuntu uzosibuza sizamtshela ngabogogo bethu abafayo lapha abaqhamuka amaqolo izihlahla zisiwa ngezandla yabo. Lokho sidinga engqondweni ukuthi izabuya kimi ngingedwa imbuza lo bizabuza sibuthene na ngoba ngisazi ukuthi uma engibuza ngingedwa otherwise aba nombuzo ngobhala ngimphendula ngingedwa yena bethe phethe ipenseli uthi uyabhala phasi hlezi ngiyabeloke ngibuza lempendulo yami ngithi uyayibhala kanti yena ubhala okungashiwongo yini okungenzeka akudilive lapho thunywe khona akudilive kungasakhulumi njengalokho emphendule khona. Yikho umbuzo wami usithi siyabe sihlangene na otherwise bona bengakubalekela ukuthi sibuzwe sihlangene esazi ukuthi otherwise umkhwanazi uzabuza umbuzo ozathuma bonke ukuthi bebuze into eziningi. Yiko sebefanele bembuze yedwa ngoba usibanda bembuze yedwa. Yiko sikudingayo ukuthi sizabuzwa sihlangene ngoba sisemakhaya ethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga badala lapha okungenza ngisukume indlela esasizimisele ngayo kumavoti ukuchasa kancane ngamavotini and abantu abaningi babelothando olukhulu lokuthi uyangena. So lo mbuzo omncane ukuthi uyasithembisa ukuthi uzangena futhi ngoba silabanye abangamagwala abangenelisi ukuhlangana lathi but emakhoneni babesitshela ukuthi thina silinde ikhanda. So ikhanda bengasalibonanga abantu bangani sebedanile. So lapha nje ukuthi izaphi yaphila badala njalo limihluphe esahlangana nalo lapha emavotini ngamabizo kwathi kubuyizeki sithi sikhaya lamabizo ayikhona kodwa ngeday sokuvotwa la etendeni amsho bezapha abaningi abavotanga baswela amabizo samangala ukuthi aswelakala kanjani ngale siwathole mhlana sivota sathole ngasekho futhi sananzela ukuthi thina bezaphi siyazanayo yithi sitshota amabizo. So yikho lami ngithi ngikubeke kubaba siyacela ukuthi kumbe singafaka umthandazo bani ukuthi kusafika u2028 ikhanda lingene ngoba hayi kunzima badala mawusizwa kwezinye indawo kuthi ababefika abantu bebuze bethi sifuna emqhubela iphepha lokuvota ephumela ikhangele ethi kanti livota njani lapho ikhanda lingapheli kankomo andibona ikhanda likankomo lapho elahle yachana iphepha ebuyele emuva ebantwini elingazaye lafika kibo kodwa babelilindile ikhanda likankomo. Yabo. Hayi siyabonga umama. Umbuzo ukuthi lizabe likhona ngo28. Iyashuka khona le phethe emathiweni. Aso yikho wathina sifuna ukubusa umhlaba wonke. Kayihlulwa ngayiSoviet Union. AyisiSoviet Union ayisinika izikhali. AyisiSoviet Union ayisifundisa ukuthi singavumi ukulotshwa ngabantu ngaphandle nxa sebasikhalala. Kodwa ngabe ukuthi sisela amathuba afana nalesibona baba ukuthi ngambona ubaba nyakwazi ukuthi noma uzakhuluma ukulingana mina njengomntwana kodwa kwakhe kunenge ozafela la kuba. So nxa kunje ngicela themba silokuthi izaphi khona ngasibona ubaba ukhona. Ngiyabonga.
Siyabonga ku-chairperson webranch. Sithe sifike Ukubuza mayelana nezinduna lezi esezibiziwe uMnangagwa ukuthi kazizothi phoqa ukuthi sichaze ukuthi ubani wafa zivumile na lezo nduna uMnangagwa kabuye uMnangagwa kithi la sizokhuluma la. siyabonga. Engikubuzayo ukuthi ngoba izinduna ezakhethwa khathesi ngezabo-1992 kanti zizasitshela negugu rawundi babengakazalwa kusiba legugu rawundi. Number 1 kusho ukuthi ngilibona kuqakatheke kabi emva kwama-election kusho ukuthi kube nenkulumo eziningi ezikhitshwa ngabantu aba-ophosana nezabo akade betsho bethi dala silitshela sithi izaphu sigwinywe izandla kusho ukuthi iningi lethu ngokungananzeleli njalo ngokungacabanga ukuthi vele umuntu oku-ophosayo ukubamba ngento encane siye sathatheka abaningi bethu bavele bathi abanye siyavotela siyenza lokhu ngoba upresident esethena uphule out ukungenela kuma-election. So laphana i-advantage ibe enkulu kabe yokuthi kuthiwe udaba leground lungene ngaphi kumasebhu izinduna yimini ngoba okuyiyona yona iphathi kedibulawe labantu bayo ivele isiye yathathwa kancane nje kodwa nje basangeni la unkhethe kusho ukuthi akasekho umuntu ozoyilontsha le ndaba ukuthi ikhulumeke nje kalula abayibona babulawe la abantu sebebuyele emva seberojwa abantu ukuthi kuthiwe hayi sebewele ngapha vele kuzana. So akade bephikisa akade bebonakala ngathi bazangena embusweni sibone laba e-CCC kunamhlanje kuthuli ukuthi ezwi embona ukuthi udaba olwayenza ukuthi upresident uthi angangene langa ama-election omunye nomunye ucabanga sekubona ukuthi kube ngayi nami ngibulesana isimo esikhona ngoba vele anti wathi ubaba uNkomo ukuthi yena uzibona A1 e-opposition kulo lonke ilizwe leli lapha okugijimela khona emavotini. So namanje kwabonakala A1 ngoba wonke lamanye ama-parties asikacatsha angabonakala ukuthi bangaphi. So udaba leground bekukuhle ukuthi luphakame phela izaphi luphakamise ngoba yiyabulawela abantu balo. Nathi sinje sakubonayo. Sakubona phela kwakusenzeka ngaleso sikhathi. Engicabanga ukuthi ke kubalekile ukuthi bezibambele nokuthi kuxolise abantu abasiphetheyo abazinkokheli zethu. Mbona ngathi it's not enough. Obekudingeka ukuthi umenzi wendaba abe nguye ozikhulumela ukuthi abantu bakithi ngangithathwe isimo esinje yimpi kumbe kwakuhlukana kwani kwemihlobo sasisilwa ngokuthi le imhlobo leso le imhlobo eso ikho ke nami ngicabanga ukukhona lokho ukuthi ekuthena nabantu bezikhalele bona ukuthi sicela ukuthi umone wendaba abe nguye ozosixolisa yikho kungabaluleka ukudlula nje konke okuyabe kusenzeka ngoba kuyahamba uhambe nakho induna zethu nazo zixakeke njengoba abadala bekhuluma ukuthi thina sahanjela ngendlela ezithile nezithile mase bekhala phambi kwabo ngicabanga ukuthi kuzoba nzima ukuthi beqhubeka ngalolu daba. Ngiyabonga. Uzangixolisa njani ngomuntu wami ofileyo umntwana ongabonanga lutho esetshenziswa entweni embi uxolisa njani? Siyabongela kakhulu. Yini izinkulumo esifuna nethu uMasendu lo masikuya lapho kuthunywa ngomnankaka ukuthi ehambe ekuzwa sometimes la yinto ofuna ukuthi etengazwa ikwezwe sibulala sikwazi kodwa kusiya ngokuya uMasendu kamelanga ukuthi noma esibambile ngobuhlungu obungaka ebuyezwe sithunukethe yena lina lifuze liyenze ngenkani khona lapho kuzayaleka ephele ebuyezwe sibulala thina singabezaphi. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga wethu sebe kuthethe Bhuti wami thina safelwa obhuti bethu bahamba ngegugu yawona bese kuthi akona kuyabuya kuzoxolisa umuntu uyixoliswa njani umuntu uyabeza ngixolisa ngani umuntu efile mina ngikubona ukuthi kuyanida ukuthi kuthiwa siyaxoliswa ngabantu bethu esibakhalayo
bebulewe iBukurawonda ukuthi awuzabuye ezoxolisa. Hayi siyabonga Wabuthelezi. Ngiyakhuluma ngabe ngaye empini ngangisotshela iphepha. Mina bona abantu abakhipha amagama ukuthi izaphu ayiholi bona beyizana. Bayatsha laba bantu yabuya izaphu. Isendleleni sizabalungisa siyazenzela ngezandla zethu. Umongameli uyabekhona le. Sizabathisa. Sizabalungisa abantu laba bobandlule bezwane la chamazana salilungisa. Ezilongo ngikhona ngihamba lepiki. Zabalungisa. Ubuya labantu banaba babulawayo ezoxolisa ukuthi ayisembuye labo laba abantu intenzo zokuxolisa abantu nampa ababebulawe eGukurawundi. Ukhulumelana into ebuhlungu kangaka nxa abantu baphelela lapha abadala abangazi empini ebulale ngebisi izihlahla kuthiwa ngebisi izihlahla ngezandla uphanda ukuthi siwise uchaye ubulawa uyasizwisa ubuhlungu. Uquma impande yamazinyo. Uquma impande ngamazinyo nxa ekhuluma sizwa siba lobuhlungu. Mina labantu abafayo khonapho babami into eyayivela ingakwanisi lutho babachaqanyula izandla uba abantu abangangilabo esibhedlela ePlumtree babe5. Unyelesi wayehlanza igazi isidala esasingayizi lutho usiwona wayengumfana kodwa wayengayizi lutho wayekhipha igazi ngamakhala. UMasendu nxa eshuka labo bantu yabuya labo ezobasithenisa ukuthi hayi abantu laba nizwela ixolisa napha sembavusile. Ekhuluma into ebuhlungu kangaka. Into ekhulunywa umuntu ophila uMasendu yena kalaba abafayo bebulawa eGukurawundi. Ukhulumelana into ebuhlungu kangaka. Kabuye labo bantu siyabafuna obaba bana babephanda lo yisenu umkumbuyise kaMasendu ukhona kumbe kakho abuye la ezophanda lathi sibone ukuthi amazinyo akabo ukhala uqhuma impande. Ngiyabona poizi. Sizubuhlungu kakhulu ngoMasendu maye ebuya esitshela ngendaba enjalo esivusa amanxeba. Thina sathelwa imizi yacha imizi yaphelela silala sibhika abantwana singena ngaphansi kwemlindi yehombela. Ususithi kumbe kuyasila uthi uyajika uthole kungukuthi abanye bakho sebefile babule umuzi uvaliwe. Maye sabuya labo bantu ebaqhuba sizamamukela kodwa ma engela abantu labo uMasendu sifune kuye labo ebaqhuba. Siyabonga. Elayo mnangakho. Hayi. Wathithimbogodo. Yazehlisa phela. Mina ngithi okokuthi kuthiwa ukuthi sizoxoliselwa zinduna na anguboni ukuthi lapha thina sizasiya njengamna nguvuka ngobumnangwaga angaze umbone khona ngimbone eNtharweni kodwa ukuthi ngike ngimbone kuthiwa kuye lo isabani unkomo sambone etholotsho kanye umgabi la sambone etholotsho kati yena umnangwaga kabuye ukuthi sizombona ngapha isabani kabuye sizombona lathi ngamehlo simbambisana unkomo sasibaqawula lapha etholotsho lapha umgabi la sambona bephezulu bakwezwa phezulu wonke umuntu embone sibili. Hayi siyabonga ugogo ngoba abafowethu nabazali babuthelelwa kuyi-1 indlu iyi-1 indlu ingindlu encane abanafunzi babefika 100 betshiselwa phakathi bezithwele abanye kunzwisa ubuhlungu njalo vele iZimbabwe yena asikhululekanga ngendlela yokuthi yonke into kwabasikhululekanga asilamigwaqo asilani vele asikaze simbone lami nginje ngomnyango imazi ngimbona nje emalenzini abalawo malembu. So into yakhona ayisiphathi kahle nje lezikolweni khathesi kulegama lokuthi nxa ungabhadalelanga umntwana uyathunjelwa. Siyasaba ukuthi lo mntwana kuthiwa nxa engafundi uyabotshwa manje nisabhadala ngani njalo le msebenzi evele kayikho. So sizwa ubuhlungu kakhulu ngoba lapha sikhululeka ngeZimbabwe. Igukurawondi le mina vele inzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kuxexebuke isilonda ade singani sipholile kodwa sesixexebule namhla siyavuza igazi. Siyabonga abathathwa eGukurawundi ukuthi ama-distant bona babevele eZambia kwathiwa kona sebengama-distant
sadinga saswela ukuthi bangama-distant ngani. Into engiyababuza ukuthi ayasoma-distant, ngachaywa ngavukela empilo, bona bathatha baqunywa. Angikwazi uma baqunyelwa ngaphi, uma baqunyelwa endaweni zemlaka sikwazi. Mina ngavukela ngapha empilo, sengitshaywe ngachaywa, sengidatshulwa ngadatshulwa konke khona. Nje kuthiwa lami kungcono ngibulala ngoba ngumfazi wama-distant. Vele umnyanga kwambona ukuthi ngabuya lapha ngamhlabela isililo esimangalisayo okade unina engasabe sihlaza. Ngakhona abantu. Lapho into engiyibuzayo yibuza ukuthi izinduna zona azilamvumo yini ngale ukuthi zibuze nxa zithunywa, zibuze ukuthi ungathuma mina njani. Mahlathini wabulawa lo mama ababili, ukuthi ngabe laye kabalekanga, ngabe laye wafa. uGampu kalayisemkhulu yinduna. Nxa bethunywa laba bantu kakula mvumo yini bona ukuthi ngale babuza ukuthi kanti wena ungabulala ubaba, omunye yabuza ukuthi ungabulala ubamkhulu uphinde uthume mina njani. Mcabuko, abantu bami yobambanani. Amazwi asekele izolo inamhlanje lakhiwa ngawo lekusasa ligcile kuwo. Yilona zwi lakhe esele silizwa lesimkhumbula ngalo. Bathi ukukhanya kuyabukhulela ubumnyama kodwa ngakithi kwabusa ubumnyama mhla sibhutshuzelwa ngelimnyama ifo. Kuzwakala umdumo omkhulu kanti kudilika intaba eyisekelo lakhothama ilanga kwadeda ukukhanya sasala ebumnyameni. Kwawa isihlahla esikhulu umthunzi wachabalala. Sadwanguza ebumnyameni sidingana kufiphele ebusweni. Abanye asiphindanga sababona, abanye bafa lelo langa badlula lobizo lwakho lwangaphetsheya. Kwasala imizimba injengekhasi lenyoka elisele emva kokugubula. Lanamhlanje silemibuzo engazange yaphenduleka, lanamhlanje siyalwisana siyadonselana yize sibuye sibuyisane njengoba singabantwana abomuntu. Usakhile isizwe inyongolo, wasimela, wasilwela, wasiphola. Akukho la okungenzeka imaphutha khona kodwa umile njengobaba wesizwe. Ukuqakatheka kokuthula lokubambana sikufunde kuwe. Uyibambe ebukhalini wagqamisa impilo zabantu. Ubuliqhawe inkunzi emalundalunde ezigwaze ezithelelana yaqhubeka lamanxeba ayo kodwa ayizange yabukhohlwa ubuntu. Ulwe impi yezigwagwagwa walwa impi yengqondo. Bayakwazi eGeneva, bayakwazi eRussia, ngisho nakwelamangesi bayakwazi. Ungqubuzane nabelumbi yaze yabuya inkululeko yomntu noma yafika sekulamachibi ezinkinga lapho eyagalula khona kwabuye kwalahleka imiphefumulo kwajabalala isizwe. Mcabuko, Nyongolo kaNkomo, Yengwayo, Chipwe Chiteza, Ramatsatsi, uMafukufuku, ubuxilile ulempande kusiko lemvelaphi lesintu sethu. Sintu sethu sisifunde kuwe namhlanje sisayibambile. Kodwa sisemi la wasitshiya khona ichibi legazi lilokhe lisagobhoza. Bayawela abafowethu nsuku zonke kazi bafike bachaze bathini kweyisemkhulu uma befika kwelamathongo. Isililo sesizwe sisadwanguza ebumnyameni baleliyafu esasala kulo mhla kukhothama wena kazi siyezwakala yini emazulwini. Siyakukhumbula, siyakukhalela. Silezifiso ezingagcwaliseki ngoba ma esechithekile awabutheki, kodwa sithi qhubeka uphumule ngokuthula Nyongolo. Ubakhumbuze kwelamathongo ukuthi sizwe sisalinde izimpendulo. Lebhande lokubopha amanxeba la sachinca igazi mhlawumbe singaphola sikwazi ukuphokophela siye phambili. Lala ngokuthula, Dr. Joshua Mcabuko Nyongolo Nkomo. Ilotshwe yindlovukazi yosiba uSimi Nkala.